ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақта рамазон аз ҳамин канал. Бо диққат видео наворо то охираш тамошо мекунем. Дар ҳафти навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2110 саршидагӣ то BMW Пятиёрка ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳамаакшон ҳузур доранд ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 133 сомонӣ. ва рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ нестед, обуна шавед и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видео наворо то охирш тамошо мекунем. дар ҳафти навор бо хабар мешавем аз нархҳошон. дар канали Тангиров Мухаммадалӣ конкурс рафтааст. 3 мошина дар конкурсш ва 1 конверти 100,000 рубла ва 2 конверти 50,000 рубла, 25 конверти 10,000 рубла, 80 конверти 50,000 рубла, 10 телефони Galaxy A10. билет 1000 дона мебошад, приз 121 дона. нархи билет 3000 рубла. 3 мошинаш американка мебошад. Toyota Camry соли барои 2009 американка мултирул, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировкаш мебошад. ва Hyundai Sonata американка солаш 2012 мултирул, 1 сола ҳуҷҷат дорад. ва Mercedes сечка объёмная соли барои 1998, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировкаш. номерош 17 мебошад. беҳтарина метавонед билетоша харидорӣ кунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Chevrolet Cruze ки соли барои 2011 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.6, коробка передачи автоматика мебошад. нархи мошин 66000 сомонӣ ба рубл бигардонед 496,000 рубл мешавад. ранги мошини сиёҳ аст, кузаш седан. мошина ҳамаи ҷӯша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надора, айвагон мебошад ва комплектатсияш фуллай. документош то охири сол мебошад. балонош навай. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм ваз 2115 соли барои 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6, коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 14000 сомонӣ ба рубл бигардонед 150,000 рубл мешавад. мошина гуфта дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош 1 сола мебошад. хадавоиш нав карда. кадоми харидораш занг бизанад да номерои ма. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Opel Caravan Prasso ки соли барои 6995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори газ бензине, объём мотораш 1.6, коробка передачиш механика. нархи мошин 23500 сомонӣ ба рубл бигардонед 177,000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош то моҳи феврал мебошад ва мотор хадавоиш 100%. сароч нафрӯхта мешавад, боз савдо карда мешавад дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. чорум Tangen дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Кӯлоб. нархи мошин 25000 сомонӣ ба рубл бигардонем 188,000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳама ҷӯш 100% ягон камбудӣ надорад. заводской краскаш мебошад ва мотор хадавоиш 100%. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед.
و کسانی که در کانال ما تازه را نشدید نیستند نشوید در ویدیو ما لایک را بگذارید. ما می‌گذاریم با ماشین‌های فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. با دقت ویدیو نوار تا آخرش تماشا می‌کنیم. در هفته نوار با خبر میشیم از نرخ ماشین‌های فروشی. پنجم ماشین فروشی ما میباشد تویوتا مارک 10 که سالی برایش 2005 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در کلاه. سوزش‌ورش گاز بنزین میباشد. ابیام موتورش 2 لیتر. коробка передач автоматика. نرخ ماشین 14000 سومونی. برابر بگردانید 105000 روبل میشود. رنگ ماشین سفید است. کوزش سیدان. ماشین اساساً خوب گفته است. اگر خریداری انیق باشد رقم‌هایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. ششم نکسی دایو سالی برایش 1995 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر خوجند. سوزش‌وری گاز بنزین میباشد. ابیام موتورش 1.6. коробка передач مکانیکی. نرخ ماشین 23000 سومونی. برابر بگردانید 173000 روبل میشود. رنگ ماشین سرخ است. کوزش سیدان. ماشین گفته که بالونش و اکومولاتورش نو میباشد گرمانسکی. اگر خریداری انیق باشد رقم‌هایشان در روی اکران شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و ما میگذاریم با دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. با دقت ویدیو نوارات تا آخرش تماشا میکنید. هفتم گاز 53 زیل سالی برایش 1986 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در خراسان. نرخ ماشین 35000 سومونی. برابر بگردانید 263000 روبل میشود. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. اگر خریداری انیق باشد رقم‌هایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی. هشتم ماشین فروشی ما میباشد واز 21 که سالی برایش 2004 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در باختر قرغان تپه. سوزش‌وری بنزینی خالیه. ابیام موتورش 1.5 لیتر. коробка передач مکانیکی. نرخ ماشین 18000 سومونی. برابر بگردانید 135000 روبل میشود. رنگ ماشین سرویسی. کوزش سیدان. ماشین همه جوش 100% گفته یگان کمبودی نداره. اساساً بهترین. اگر خریداری انیق باشد رقم‌هایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. نهم ماشین فروشی ما میباشد BMW پتیار که سالی برایش 1996 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در رودکی. سوزش‌وری گاز بنزین میباشد. ابیام موتورش 2 لیتر. коробка передач مکانیکی. نرخ ماشین 30000 سومونی. برابر بگردانید 225000 روبل میشود. ماشین گفته که همه جور 100% در حالتی بهترین قرار دارد. اگر خریداری انیق باشد رقم‌هایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما تازه را نشدید نیستند شوید در ویدیو ما لایک را بگذارید. ما میگذاریم با ماشین‌های فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. با دقت ویدیو نوارا تا آخرش تماشا میکنید. دهم ماشین فروشی ما میباشد دایو اسپرا که سالی برایش 1995 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر خوجند. سوزش‌وری گاز بنزین میباشد. ابیام موتورش 1.6. коробка передач مکانیکی. نرخ ماشین 11500 سومونی. برابر بگردانید 86000 روبل میشود. رنگ ماشین مکری اسفالت. کوزش سیدان. ماشین اساساً همه جوش 100% گفته است. اگر خریداری انیق باشد رقم‌هایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 11 ماشین فروشی ما میباشد گورزوای گاز الکی سالی برایش 2006 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 35000 سومونی. برابر بگردانید 263000 روبل میشود. اگر خریدار انیق باشید رقم‌هایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشین‌های فروشی. با دقت ویدیو نوارات تا آخرش تماشا میکنید. در هفته نوار با خبر میشیم از نرخ‌های ماشین‌های فروشی. 12 ماشین فروشی ما میباشد دایو لگانزا که سال برایش 2005 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه.
سوزشورش گاز بنزین ابیا موتورش 1.6 коробка передач механика мебошад. нархи мошин 14500 сомония. баробил бигардонем 109000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 13. мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes Sprinter, ки соли бароишаш 10600 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш дизел мебошад, объём мотораш 2.4 литр. коробка передач механика мебошад. нархи мошин 71000 сомония. мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100% аст, срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. 14. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Caravan Praso, ки соли бароишаш 1996 аст. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Ҷалолиддин Балхӣ. сӯзишвориш газ бензина, объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 16000 сомония. рубл бигардонем 120000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки ходовоиш соза ва мотораш кам дуд мекунад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворот то охир тамошо мекунед. 15. мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 2114, ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. соли бароишаш 2004 мебошад. қарор дорад дар Варзоб. сӯзишвориш бензини холӣ аст, объём мотораш 1.6, коробка передач механика мебошад. нархи мошин 20000 сомония. бо савдо мешавад гуфтагие. документош тамом шудагие. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворот то охир тамошо мекунед. 16. мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 2115, ки соли бароишаш 2003. нархи мошин 13000 сомония. мотораш инжектор мебошад. состояниш миёна, газ бензина. сӯзишвориш 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ қарор дорад. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 17. мошини фурӯшии мо мебошад Seat Toledo, ки соли бароишаш 1992 дар ноҳияи Вахш қарор дорад. мошин находу аст. сӯзишвориш газ бензин мебошад. ҳуҷҷатош бучидагӣ, камбудиш ҳамия. объём мотораш 2.0 литр. мотораш инжектор. нархи мошин 12000 сомония. боз гуфтагие ки савдо мешавад агар харидори аниқ бошед. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.